Ayuthi kathomba kuma Meru barabatora Nairobi bameneti nene mubunge omwe kuru county Meru Karambu Kailemia kuremo kinyilika ne nyota ya niliankuruki yamendekithia kuma kia ayuthi barabakuwa nende baliungire bicha kiankuruki ya maita 17 obawato geni kibyabo byao indi mwankira nende utikobonete. So rwarito turimanite ature atongeria ba Nthuki Mbithi twita kwariria manto ya gutho yakiendelea na county yetu ya Meru mno obisine women rep badura twita twina muthuro mno na the current women rep nuntu Madam Kailemia na urire groundine na urire ayuthi na uliro ngwe ngafu yongwiriko kalwele batu turi ayuthi tumbita gutho tukiandika proposal site ye 10 kire obisi yake no te response tuona na twathia thiria mara tugerwa ngai management office ira nkuru irongoze to imurerwa iyo rari athina tha itoro management yekwe njaru anga ya tushughulikira Kailemia ngo amuringira thimo yama inge egura antege nyande yome ako ya last ile gwari no ni ambire ne America ri rwarire ngo ba to gwerio muswa atu igino edura to mwandikira message thimune ba to go gento go to doria no office ya Kailemia galwele the previous women rep babarari kuo obisi eteke women rep igare amuthutira na ntu ibaisi eteke women rep kuri ete yake lakini thayo ta na nturene nyoka uria tuyoyo I'm 100% sure almost 80% but is women rep wetu no so batu bira bito thuriti gwithura batu ria youth ba Meru ya batu kia mene to ke Meru Youth Voice itu andikite proposal site ya 10 na oni mbetete office ni weke maita site ya 17 demo aligete event site ya 20 no tinye momba gwithirwe kinya kalole ngwira to bwitha cia batu engwe onto feeding programs ito bwitha cia manto amende ko camp no yange yonthe ingwe cia related no office yake no ntutira korwe to trima women rep age bwitha cia barabara otero korwe to trima women rep na o kairasi ngweke ingwira yo tonga community Kailemia bature either campaign atwe promise ra no ntunda rinya campaign no ga aturire bura kwenda ngorita ba mami metungi mongo mwanka ruaro kalwele ba mamba akamadire metungi mwanka mongo yosuka we as women rep you are about to go there we must start in yambere ukomba go there okay reach out sendera salare ukomba go there okinga the information nimbi otoma kina mama we thente to imo ukomba ketheri financial wa support wa baretera project ira sikomba go there asiba tethia bareka na some band ideas ira sikomba nonto no go there mama u asetia motu ka asetia into kyotegemea ana ba ibo mwetia amba go there akiona that is stress akomba go there akebuithia some videos that sikomba kuthira sike violate wengwa nyeshima riawe bombe ndakuwa Kailemia na menye antu bonde bamenya Kailemia muntu tebwa kwethia na no mwanka to push na twenda komea imbi yongwa atete kwethia office na getha ate komea bwete kwethia kindly 2027 to change na to mea Mbithi to change too